Swastiastu. Ini para sisya, para yawana sami sane banget tresna sieun Bapak. Metemu muali ring tatap layar atau tatap maya ring video pembelajaran rahinane mangkin sareng Bapak ring pembelajaran bahasa Bali puniki. Ring kalih mangkin Bapak jagi ngaturin materi indi Dharma Wacana. Dharma Wacana puniki pepelajaran bahasa Bali ring kelas 12 SMA utawi SMK semester ganjil. Sedurung lantur abtiang Bapak dumugi samian ring kawontenan sane kena ring sor pesucian ide sang yang dewasa sekulawarga elengang ya dasun wantah melajah ring genah soang-soang mangda tetep semangat teh nggih. Inggih ngiring makin sarang-sarang melajah inde Dharma Wacana. Menawi para yawana sami sampun nanin mirengang utawi miar sayang nonton Dharma Wacana ring media sosial, ring media elektronik utawi langsung. Nah, napi tegas Dharma Wacana punika nggih. Dharma Wacana punika ngewedar daging pekayunan nganggen basa Bali ngambil tema ajah-ajahan agama Hindu. Dadosne Dharma Wacana metegas bebaosan mebasa Bali sane menaging ajah-ajahan agama Hindu saha ketegepin antuk pungelan-pungelan sloka utawi tatwa-tatwa manut tema sane kejantenang utawi manut acara. Punika tegas Dharma Wacana. Nah mungkin napi binan Dharma Wacana sareng bebaosan sanetiosan minangka dipidarto kan nggih. Niki indek karakter utawi abah-abahan Dharma Wacana punika ban-ban alon utawi teleb matiosan dari abah-abah mepidarto sane semangat meluap-luap duaning metutujuan nuldulin pekayunan sang sane mirengang. Malih pisan yening Dharma Wacana punika bebaosane ban-ban alon utawi teleb duaning jagi ngicenin keweruhan ring sane mirengang. Nggih. Lantur sareng mangkin lanturang Bapak napi tetujuan ngaturang Dharma Wacana, napi tetujuan Dharma Wacana punika. Nggih. Kepertama angin ngewewehin keweruhan. Nah nika pasti ke untuk menambah ilmu. Untuk menambah ilmu, nggih. Ngelantur nomor kalih nelebin ajahan agama miwah budaya untuk memperdalam atau mendalami ajaran agama dan juga perihal tentang kebudayaan. Nomor 3 ngemargiang pendidikan agama budaya miwah adat istiadat ring masyarakat wangsa lan panegara. Menjalankan perihal atau bidang agama, budaya, dan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nika tetujuan Dharma Wacana. Nah, ngantur mungkin sapunapi tata cara Dharma Wacana, kengken carane Dharma Wacana. Wenten spontan ngangge naskah, wenten memoriter utawi ngapalang, wenten kebaos extempore, extempor. Nah, ini spontan sang sane Dharma Wacana punika sampun uning inti utawi daging naskah Dharma Wacana punika. Dadosne kali napi je nikaina Dharma Wacana sampun saya ge. Kapan pun diminta untuk berdharma wacana sudah siap. Karena pendharma wacana sudah tahu isi atau sudah memahami isi
dari suatu ajaran tersebut yang akan didharma wacanakan. Ngangen naskah nomor kali. Nah niki sampun meduwe naskah sakemon sane medharma wacana durung meduwe pengalaman medharma wacana. Punika mawenan teks utawi naskahna punika kawacen sekadi sane sampun kesaya gayang. Nomor 3 memoriter utawi ngapalang. Nah niki naskahne wenten sampun kesaya gayang raris pelajaine apalange oleh sang sane medharma wacana. Ringkalaning jagi medharma wacana ten malih naskahne kaanggen doaning sampun ke apalang nika nggih. Nglantur nomor 4 extempore utawi extempor nggih. Sang sane medharma wacana niki maktayang unteng-unteng bebasan kemanten aris kelimbakang sejeroning medharma wacana. Pendharma wacana hanya membuat pokok-pokok pikiran saja, kemudian dikembangkan di dalam proses berdharma wacana. Nike extempor. Inggih sapunika tata cara dharma wacana wonten 4. Dumugi sampun keresepang, mangkin lanturang malih pepelajahane indik tetikesan medharma wacana. Abah-abah medharma wacana. Napi tutujone nggih mangda presida ka urat tiang saha mangda presida nudut kayun sang sane miar sayang. Pangiraga urat tiang apang anak aniningang dharma wacana totonan nya luung ngresepang sayaga jagi mirengang sapunika nggih. Nika wenten tetikesan sane patut urat tiang minekadi kepertama wicara. Nggih wicara punika kawagedan utawi keterampilan ngenenin indik topik utawi tema sane kebaktayang mangda presida nudut kayun sang sane mirengang. Nggih. Keterampilan menguasai tema atau mengolah topik agar bisa mendapatkan perhatian pendengar. Sawesan wicara wenten taler sane kebos wiraga. Wiraga punika semite, mimik, raras niki tulisannya iwang nggih. Raras ekspresi, agem utawi gerak tubuh, bahasa tubuh sane maktayas dharma wacana punika. Selanturipun wonten kebos wirama. Patut nguratiang suara, vokal, intonasi, artikulasi atau pelapalan sane anut ring pungelan lengkara sesuai dengan penyedaan kalimat mangda kepireng lengut agar bagus didengarkan oleh audien. Nika wirama mupayakatan sarang suara. Nah nglantur wenten malih sane kebos wirasa. Wirasa punika pengerasa utawi penjiwaan, rasa penghayatan rikala maktayang dharma wacana mangda daging dharma wacana punika presida nuak pekayun sang sane mirengang. Penghayatan atau penjiwaan agar isi dharma wacana itu memang betul-betul dirasakan sungguh-sungguh oleh pendengar. Nah nika indik tetikesan medharma wacana mangkin nincap malih pepelajane tata cara nyurat dharma wacana. Inggih. Mangda dharma wacana sane pacang kebaktayang punika becik patut nguratiang lan uning tata cara makarya naskah dharma wacana sane anut. Kepertama, rerah sumber bebaosan. Nah, niki mencari sumber atau referensi. Ngelantur aris ngartiang isi utawi daging rik sumber bebaosan punika. Artikan atau pahami isi dari bahasan yang akan dijadikan dharma wacana. Ngelantur mekarya kerangka, membuat pokok-pokok pikiran yang nantinya akan dikembangkan. Ngelantur nyurat dharma wacana sanes sadarana lan janten. Dalam mengembangkan kerangka tadi, ketika menulis dharma wacana itu
agar sederhana, maksudnya tidak keluar jalur. Nenten lempas sering bantang bebaosan, tidak keluar jalur, tidak keluar topik, miwah janten dan jelas. Ampunang ngai paling membingungkan kemomai lakune materine sapunike. Ngelantur ngangen bahasa sane becik, pastikan sampun menggunakan bahasa yang baik menurut aturan, nganutin tata titi, anggah nguhing, mewah sanatiosan, ugar-ugar sanatiosan. Ngelantur naskahnya punika nenten dados kalintang panjang, mangda sedang memadai, manis batu nggih. Ketahnya niki 15 kantos 13 menit yang ke wacen. Mana nenten wanah sane mirengang, pangsing med utawi wadih ane mirengang niki nggih. Ngelantur mendaging materi sumber ajaran agama. Nah niki mendaging referensi niki sampun sane kebasa yang wau kambil pungulan-pungulan tatwa, pungulan-pungulan sloka. Nah nika sampun kangen dasar, angin acuan, angin sumber ajaran utawi ajaran agama. Nenten dados ngawag-ngawag. Menurut pendapat saya tan dados kenten nggih, mangda wenten sastrane. Nglantur sekali punika tata cara nyurat Dharma Wacana. Dumugi sampun keresepang nggih sakekide alon-alon yang penting bisa dipahami. Nah, mungkin peletan pemitegep Dharma Wacana. Bagian-bagian pelengkap Dharma Wacana nggih. Wenten judul utawi murda, wenten purwakane ngatur nggih. Kata pengantar atau pendahuluan nggih. Kerine nantuk penganjali, salam pembuka, Om Swastiastu. Ngelantur wenten huluning bantang atur. Nah, niki nggih. Sebelum isi niki wenten huluning bantang atur. Mendaging pengayu bagyo, puji syukur, rasa suksma ring Ida Sang Yang Widiwasa dan ucapan terima kasih sudah diberikan kesehatan. Ngelantur mungkin untang utawi daging wacana punika, mungkin latarang isinya daging pokok wacana. Ngelantur pengeringkes mungkin utawi simpulan wacana, duaning wo sampun akeh matur panjang lebar menyampaikan. Niki sandang makin jadi ke cutetang utawi simpulang. Ngelantur urusan punika pungu atur utawi saran-saran sana ke bawah jagra winungu menawi wenten iwang atur saran-saran nggih koreksi. Duaning raga membawas puniki nak ngangen dasar bisa kemanten ya raga iwang bisa masih raga pelih keliru patut nuna sampuro yang wenten iwang nggih. Ngelantur sane kepingungkur ngaturang panganjali pemuput utawi para mesanti. Inggih punika peletan-peletan pemitegep Dharma Wacana utawi bagian-bagian pelengkap dalam suatu Dharma Wacana. Nah mungkin lanturang malih gede wangun Dharma Wacana, wangun Dharma Wacana nggih. Patah sekali bobosan-bobosan tiosan, jag pastikan pun mendaging pemahbah daging lantur pemuput nika sampun rumusne sapunika nggih. Patut mendaging pemahbah, ring pemahbah nika pengasungkara salam pembuka, matur suksema ring pengantar acara yen ing wenten sanengen terang. Ngasiti bakti majar ring Ida Sang Widiwasa, nika ring pemahbah. Puji syukur talar iki malesiki nggih. Pengayu bagil. Nah nglantur ring daging Dharma Wacana punika mahbahang isi unteng sane manut ring bantang bebawasan sane ngenene nindik adat budaya mewah agama sekali tegas Dharma Wacana iwau. Nomor 3 pemuput menaging ringkesan daging bebawasan nyu tetang napi sane kaaptiang mewah parmasanti sane kepingungkur nggih. Nika ring pemuput simpulan harapan dan salam penutup. Nggih sapunika wangun sambramo Dharma Wacana sane patut uratiang nggih. Sapunika presida Bapak ngaturang materi ini Dharma Wacana ring rahenane puniki dumugi sampun wonten pikenohipun ampurayang ping banget taler iwang atur Bapak duaning niki wantah live recording rekaman langsung sekali jalan dadosne yening iwang ya
wawanin langsung Ricky kenten nggih ten wenten ngedit malih. Nggih dumugi wenten pikeunahipun ya dasun wantah kide mangda presiden incapang penguruhan Parayono sami inde pepelajahan Dharma Wacana. Ini sedang ring video puniki nunas mangda like taler yang dados share dumang ring semeton ring timpal tiosan ngelantur subscribe utawi berlangganan video puniki. Inggih amunike atur titiang puputang untuk para masanti. Om Santi 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 Om.